hen'dhunu zuvaanunaki zuvaanunge hakataya dirum fennana segmente mi segmentuga zuvaanun kiyadeni emihunge duas fasha hiwagi goittakuge wahaka yaru hen'dhunu aluna tedwani gaganaka haggede basha jaga tedwegen den gina faran annana mikola ayyuma mitanan as mitawna masekata kurane koffa nuniyam gegen den kuramasekata kurane ba daravandu orchidge Dhanish Bin Mohamed Fathuhee miedu erasha muli atolaves fakhure umurun emme ashara haruga Dhanish wani kirit Qur'an ge dairain bodati kamyabi taken hasil koffa alunu kuderum feshigen Qur'an kiyomun ai mamma bappa kari hama mamma ya bappa ya alunda me Qur'an kiyawa de vis mudarisun ai hama alunge Qur'an mudarisun na kiyama alunge mamma ya bappa ya dalon ham kuderum feshigen ham Qur'an hifsu kurun kamuga winamas Qur'an kiyevi kamuga winamas sama mamma bappa kari game uriha kan Qur'an den ama mubarak taka practice kurarus hama alunu mamma bappa ya aluna uriha kan kodevani de mubarak takan arafa Qur'an kiye mara inama ecche devana mamma bappa ekota mi weni na livene wede wane hodima ekota den hama Qur'anuge dairan kuriya diun alunuge kuderun feshigen samasha gorikam kuriye ekota hama Qur'anuge dairan alun kuriya daani Advanced Certificate in Quranic Studies Nimmumafahu Dhanish Miharu Annani Islamic University ka Bachelor of Teaching Quran kohuge devana semester ga kiyawamu Dhanish ke Quran kiyewumuge daturuga fahaga kolleve emme bodu kamiyabiyaki school dawruga grade 4 kon feshigen grade 10 ka hame bevunu komme Quran mubaratakun muli mubaratun evwana hasil koffawun mi kamiyabi atolu femwaruga bes ena wani takuraru koffa mige eturun rajyege qawmi Qur'an mubaratuga bæverive fakhurveri wanataken enawani hodafa devana dibun faharu farus alundo wara dere hure wana udibunima asluga tedutu bunanya aluna ane marks to berier demakuge tafat evana udibun da alun teri wara maseke Qur'an me denganna haru evana dibeto egota wara maseke kurawunu den jehigen aharu evana dibun aharu wara maseke kurawun den egota hama like 1 warakam 2 warakam months kuring hama alundo maseke fattagen wara gada practice jassagen hama egota hama tikame abota Dhanishaki hamekadi mubarak takuga wada kura dariwarenno eneki amdani hodumattaka eki institute takuga Qur'an kiyawade hiwagi mudarrise adi amilla rashuga amilla Qur'an klahen hingamunda kuladana hingun teriye Qur'an uganna dinuma kiyese aneka ane shaw galunuge Qur'an uganna dinuma ki aneken baganu gotikalun kura ekkam miharu amdani hoduma bes kura kam kiyei den tibuna hinge awaran ufaveri kamen asto alunu tariwarunnan alunge dariwarunnan Qur'an uganna dinuma kiyei alunu akhiratuge sama etake sawabutake libigen daana kame ginaguna sawab alunu libigen daana kamen akhiratuge ei alunu uganna de echchen e dariwarun ege beenun hifanya ei asluga alunda sawab libigen daana kame aswaran ufawa kame Dhanish ke leadership sifataka balaru enaki miharuge Islamic University ke dariwarunge union IUMSU ke rais miharone student union ga me hasagotega president ek gotuga rais ek gotuga masek korani warag me kudinna guligen masek kora kujjaka ne ehen kudin khiyal taka ehen kudinge me mashwara gabul ko ehen kudin mashwara bada ganna kujjaka masek korani den hamayege tur ehen kudin awar ga gulumen onnen jehen kudin goyan kudin ne kuga masek korum rohu hori kujjaka mikal magama ada korani malon gabul kora gotuga kudin ge war bod thaide ka kiga me howuni hemima on gabul kora gotuga me veti vide war kur muddate ke tere me wargena masek kes Dhanish ke me president ko kurevijje ehm malon gabul kora gotuga me Dhanish ge hama capacity horiyema egota kuryange deveni mihuna gulige masekke kurumuge hunara wahaka dekun terikamuge rongumves enaki fahaga kolleve zuwane Dhanish fahaga kolleni hama SU ghasako SU terege horiha memberonna sora gule memberonna miyane task da wara rangala assign koggen genda hama leader ek gota algon fahaga kollana hama wara bodan hama leadership ke skills eb fene Dhanish kiban eha young age ga den algon fahaga kollam beenoni SU ge harakayta miha hamen aruga wara kamyab kamaki gendi fawani Dhanish ke leadership ke dashon almenna wara rangala kiya dene kantatta kuriya damvi gota
ಟಾಸ್ಕ್ ವರ ರಂಗಳ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಎಸೈನ್ ಕೊಫ ಕೌಮಿ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮುಗೆ ಮುಬಾರಾತ್ತಕುಗ ಬ್ಯಾವರಿ ವೆಫಾವಾ ದಾನಿಶಕಿ ಮಿಯದು ರಾಜ್ಯಗ ಹುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಜುವಾನ್ ಎಂ ಖತೀಬ್ ವೆಸ್ಮೆ ದಾನಿಶ್ ವಾಹಕ ಪುರವೆನಿ ವರ ಮೀ ಮಸಕತ ಫರುವಾತಿರಿ ಕಮಾಯಕುಗ ವರ ರಂಗಳ ಗಡಿತ ನಗ ಅದಿ ದರಿವರ್ಣ ಸ್ವರ ಗುಳೆ ಮೀ ಮಜಾ ಮಿಜಾಜಗೆ ಮೀಹೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ತೆಂಗ್ ಅದಿ ಹಮಯಕ್ ಒಳಗೊಂಡ ಎಕ್ಕುಗ ಮೀ ಬೈ ಪೂರ್ವ ಮುಬಾರತ್ತಕ ವೆಸ್ ಉಂಡಾಣೆ ದಾನಿಶ್ ಅಮ ದತುರು ಕೊಫ್ಫ ಎಕಿರ ಅಡ್ರಶ ತೇಗೆ ತೆರೆಸ್ ಫಾಹಗ ಕುರೆವುಣಿ ವರ ಇಕ ಶಾಗುವೆರಿ ಕಮಾಯಕುಗ ಕುರಿಯ ದಾಂಬೇನುವ ಹುಜ್ಜೆಗೆ ಗೊತ್ತ ತೆಂಗ್ ದಾನಿಶ್ಗೆ ಮೀ ರಂಗಳು ತಂಕೊಳಗೆ ಇನ್ನಾಣ ವರ ಏಯ್ ಮಿಹಿಂ ರಂಗಳು ಕೊಲ್ಲಾಶೆ ಮೇಣಿ ಕಮೆ ನುವತ ರಂಗಳು ಕೊಲ್ಲಂಜೆಹೆ ಕಮೆ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲಾಫಿಯಮ್ ಏತಿ ವರ ಫಸೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾಣೆ ಉಮರುಗೆ ಹಗುಕಮಾಗುವೆಸ್ ದಾನಿಶ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫತುಹಿ ದಕ್ಕಾದೆಣಿ ಅಜುಮೆನ್ ಎಣ್ಣಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಜುವಾನಕವ್ವೆಸ್ ಕಾಮಿಯಾಬಿಗೆ ಉಸ್ಮಿಂತಕ ವಾಸಿಲ್ ವಿವೇಣಕಂ ಅಳುಗಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕುದಿನದ್ದೇನೆ ನಸೆಹತಕಿ ಹಮ ಮೀ ಕುರಂ ಬೇಣುವಾ ಕಮೆ ರಂಗಳಕ್ ಕುರಂ ಮಸಕೆ ಕುರಾಶೆ ಏ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕೊಂ ಎಕಮೆ ಕುರಂ ಎ ಮೀಹಕು ಕುರಂಜೆ ಕಮಕಿ ಎಹೆಮ್ಮೆಕು ನಾಣ್ಣನೆ ಕನೆ ಕೊದ್ದೇಕ ಎಮಿಹಕು ಕುರಂಜೆ ಕಮೆ ನಾಣ್ಣನೆ ಎಹೆಮ್ಮೆಕು ಕೊದ್ದೇಕ ಎಹೆಮ್ಮ ඒ අමිල්ල බේනුවා ටීම් හාසක කුර මසෙකි කුරාණි එමිහක අමිල්ල එහෙමෙකු නාන්නට එක ඒ කොද්ද එක නාන්නට එබ්බෙස් මිහක ඒ එකමුග සපෝට් දෙබන්දෙන් තිබේ බයකු තිබේන එකමුකෝ you have to do it on your own හම එහෙවීම එගොත්තන් අමිල්ලය මසෙකි කුරාශය දෙන් ෆස්ට හයවගතුස් අන්නානේ එකමක්වෙස් අම ඒ පොසිටිව් කො එකන් රඟල බදාගන ඒ ෆස් නුජෙහි ಕುರಿಯತ್ತಾ මසකි ದೀನಿ ಅಲ್ಮಾ ಖಿದುಮತುಗ ದಾನಿಶ್ ಕುರಮುಂದಾ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತಕಿ ಮಿಯದುಗೆ ಜುವಾನು ನಂಹುರಿ ರೀತಿ ನಮೂನಾಯ್